kare kunka body kiryo munju hazo amukoro njago bagambira amukoro gwo kufa mugenyi mukuru nariyo gwo wafa nuwo mugenyi mukuru hatu no shanga uriyo mwatanika speeches kare fine kunka mwe wa ka speech for example waferwa yaferwa hafa nyineka mwene mukazo wari kwenda gambira ariyo munju asitemera mutumbwiba abana be bakiriho ko tubakizire kushitama nazara taru mwene shanga speech y'imwaza kwa mwajero umutayi metariyo hariho ne yinafunde challenge speeches zarga family yaje tuno speeches zao hakije bidinde bakije bashitama mwene nka MC na janta tubija twaza futa kushoza body tugumze muna speeches hateza mane zo zigeza kwabo mwene tayi mukuyashikire nabagambira bidini ngo tushoze body stand udini yangambara maze matumuhiriza speeches hoyo na family yanga ngo twa speeches mwashira ha cyo bashitamisa ha body ryo munju niki tugenda kwa speeches body ryo munju now nyunka MC kinakuze ndana ita speeches because church ncho yashaka ngeta speech zone zana yesere banga kwisha kuza finally nabajantati church na family mwitense nyona stamaye cyumuriye mugira muta muje mucinga mbere bazaho umuntu bareba nabona nkuko baradecika kama 30 bintu bona ba maryo bari gutega gukora batenzaje bikirizana ngo bashoze bode tugereke twirize speeches so that's a very big challenge mu families challenge ndijo ni speeches wampere the speeches nkanyineka wampere speeches for example 10 mwene kutwaza futandika wanyeto tija utahabanzeji tera harupapura na yoku namara kujeze waga kawanyeta utiyetana nkagambe wampere speeches 10 hatunonda bagambi 10 bahagamba bagambi 10 speeches ziri ntaka zishikireho ezo wampereza nyoni nchira kwanga yukuru nonda kumpa speeches zo kongeramo ndeka nzitamuhero gwezo wampereza speeches zo wampereza shimukwana zo zaba first priority kubana zo zabanza kugambwa kandi nabwo kuza koyo ubundi tayimino yanje nanye nka MC narebere nguri yeje shimukwana tuhereze izo zonka izindi tukazireka so ntucyara kufuna challenges umu speeches esitukuba ntuhereza ibare munonga umwani Michael Mushambo rugiro ko rugamba reba Paulo nagira ati n'ubushuti nawe uko ibyo nabivugana mwani abaho urusiniya kandi we mbeno ebyo nkebyo kukana nebindi icyo kubanza nanagambire twine different religions atwahora abungabo dini y'abaturiki nejya mu ha speech eshatu kandi speech eshatu oshango umwe kitorobi abandi umwe bazahaba ryo munju ezindi oshangaraho kungarho nahi batakwana speech harwa dini abakustayi baheza shaha 11 ubu no bugeni kandi nyine kawe yayine speech ze kandi abatahi bo bugeni bakiryaho harho bugeni bwa Kampala nubutandika shaha emwe zo mwabazyo so then hakone bweshashura umuntu ahije kujata ati yoneza kwereza ura challenge zo so tajira hose bo ebare burungo mama Akoragye reka ntandikire aha speeches ito tukine speeches 30 na abo kuba abantu families kirho mpango umbuzare umukwataranaho umukwatana hato mukameka ashoberwa abayataho Mushambo atashininga amsa Mushambo indeka Akoragye ataha Akoragye hashininga amsa Akoragye Paulo shina wakayisha hati ito tukine cyo munonga mostly omu areas nke zanya bushozi kiruhura no shanga speeches 30 na Mushambo ana wikizo hatezo nezhandikire kiki Mushambo yagamba hatezo nezhandikire shanga bakujya mutwine speeches 38 ezo nezhandikire konkati yo barezindi 20 zitahandikire so tikine challenge y'abagambi hande kindi abagamba bakore n'utwa kwatikiyo mbwire abantu mbara yuka ngwigino audience abana abantu bashitame
tini kindi kibakora bashitanye umbugenyi bwabo psychologically umuntu nara abantu bashimye kimanga umuntu nara iwe ni mukameka no nyumura abantu kugamba batubagambiriwe nibagambire kidara cy'abantu ikumisha abantu nibara concentration umuntu psychology ne jango umuntu nabasa kushitamo umwanya gumwe nakurikiza kumara ubwire kwingana cyatakarihira so atecyo tukibara yuno bara abantu bawo kugamba kunga tukubara abahurikize bo wababara no bara bakugamba hata about itabije umbuginya bahurikize twasa kurikiza speeches 20 kirumbi yiba utegirize ngo abantu babatanu bagambe situkura and situation keyo yitwe entertainment never uto hati kwaya zikabaringi umuntu na hiring kwaya kare yakakadeka mu nikicoye kararubuka de bibiri kagireta nyoni bari ikimayaje ngukwayo wiro bwine kweshongora ni between lunch kerere giveaway na no kuhingira ninga hagati ya cyamushana na nekanisa no kwayiri twarenga no shanga naho korabya erisho kuko boje ngo warabye umunyindo y'empituruzo ndine ho kurraga no wayita kwaya mukameka nafutire ngwagihire sende dekabashobozi baryo bwire bwaje na de no kireba kuko yibuza kwaya keriya so MCs twine challenge y'abagambi ni teme tiba hiring bura kweshongora then twine issue y'abantu futegereza abantu abo kureba abantu bitumba kitegereza na munonga yijana mushambo bari mu dining kuyaheza kuri mushambo yatakereze kuri abakagenda bombe icyo distance iba kwenda kugenda bombe nuko rugaha nahore kuko benda bategereza ne bagende bombe yibuze uru rugendo rwiyana cyo kutegereza mushambo rwakuzubira kuzoma ikidare kindi now functioning mu dining iwe MC urukuriya o maintain no gamba n'intebe zonga zibasha munani abandi bazahero barabukana now kwayate kora abo kuba MCs and no hari ikintu kintakundaje abeshongozi tubahire sente beshongore ntebe nyoko nakwe n'ubushobozi uronyetera abantu mukaga because itu mu world of talent ni miki kumasa kwito mushobozi uronyetera abantu yukomye mu kidara yeso muhire sente kunka sensi yara yishongora abantu yukomye yere bandits okay bandi yo kureba kirfine bandi ine shonga ne basana ufitera hatino kunka kiba kweta kwaya hekajya mu Yesu n'umurungi akatujuna ni shongora Yesu n'umurungi akatujuna ne gambere ntebe zonga nuko MC ni bafta pressure yeto mwishongozi no ngira nti we omuhire sente konka nyuka MC Paul tinguza kweta kwaya kwishongora ntebe zonga at least gumano no hita mutai mugambira DJ utebe shongoro bishaka utebe shongoro ben orebe namba yaba convincing deno yeta kwaya so twine cyari y'abantu tutegereza nda omu dining mama akona kintu cyesende MC ogo kureba MC yakwata microphone shahitana yagamba yayitabaga by the way itwabamo kutwatira MCs tutamutuma kindi kintu cyone by the way nyono majinya ginkubaraga kutunga mu cyamushara n'amake nana argo mu kantine kindi irejo cyamushani mangu yandema abo kwa no byakwabiroho no bunyo tubiro nari ni byumbugisha mushanje ibintu bindema abo kwa mind yanjye no mutuma gutakira habikuri nibwo gwagire karumbugenyi some of us twinejo concentration umutumo gutabugenyi bw'umuntu noreba amasho gareba hari noreba na passion kukiza mu kamera iwe kintu gico kubwini no bwira ubukubini no ne passion no kukiza mu kamera now kuza kugira ngo hato guno mugambo wa muhiro mu kamera ka hendera na yanta bagore mbatasi yo munju ni kuba nimpura tuba tutariho nuri mushambo ngana ataro ekwe ataho kuyamba MC in fact ukarebera mu middle ya speech zo kuwahikagate ujyo turu okay yaringa balance za service providers sakida tumutwarare kuri microphone itamo tumafutara amaje tindi kumakorga microphone deni gashitamaho ngo ntegereze zinyameze kubazo kize nyicyo izo tuzazitarzanye no kuzija kuzija nimbaki tuzo kwazi kurese itawamwe turubanye bamaro ngo yatara makumya marumbu genyi bwabo ni mbandihire ekikwanki marani kimwe kweza kugakwatsa microphone ukampa balance yanje kazo motoka nkende ntebe driver kanje atwashikomuka tuba turikire ningo bundi sometimes wataho umukoro gwiciro ngo yenda kugenda noza kuza Kampala nja travelinga nabo icyo gikuru ngo balance ya Akoragye gimuhekare kwara ninga kwara rya ka microphone service provider mjati no banja zinga ya Akoragye tingayire balance y'indwara 50 zezo na zezo o MC tarukwewe
abo gatari kintu kibi nko gukora tumuje mukuru nasibura abantu no mukwate bitoge ubwo kamurika taza ati roko rira turoma sister wanje bakweta Debora odiyata banu waronda okaye Debora no ngure no uriyo stamari okayika bibazo mucenge ngari mucenge nahimve mene ojiboriyo kamochura oti ni madam Debora ate banja uniyo ine balance yanje ha hati secretary wanu handika wamari botu muronde and you see ito bamwe ndabasaka tene sente nyingi konka akakazina kacha twine tukahira ubwire haini takwikaho tinkurata muntu ngaguma ni mukwate sata nasibura bageni nasibura nyina zara ni mukwate mpare naza kusibura mukuru ni mukwate mpare tawamwe kokushikayo oyemerera hamujiro uto basfanded then hati bakore byabo ukeza wahirwa urumwe wagwa muteye Paul bitu bakure balance utapana oh sorry no pesa muyawe bataviyare wa marumbu nyizinde shahese utegirize se kintu kitokeringa MCs munonga twena tukubasa kugumaho tushitame nimbasa kwegumusiza konka umutuma gwanye ni ngo washashura kare ni washashura reto kunyeba those are two extreme positions so Akoragye MCs notar Paul notar mushambo please umuntu wano mumukayikerzana yija kuro mu karaheze mu ico byoti niwo bujinyo bwanje bwawe service provider wanje na amushashura so cyarenge ndije twine cyarenge kutigeza balance then okugamba kubi now MCs haka tukegambere hitwe hatikire tukiro barundi niyo na mushambo abo watayisa tukira mba marayika tuya haba service providers tuyaba kama bembaga tuyija kweshikaho ninja time but now hahishoga yo muntu kugambera ko nyowe nakweta ako abanja ngushomizi ko nakweta wamara obwire buringwaho itamo tukambera microphone rakukara nyabo watukereza itamo tukora nimbasa kwemerera rubafungitsindikire sigino ngo cyanyemereza tujya munaraho kushitama kunkani kujya ngo yishaza agenda okirema njanti kare mboye nufunza hati abantu abingi and I'm sorry think biza kubana fair but abakazi na nabashija bakora ho myaka beine reaction ndio wiro wingi iwe ndeko bobyenyi no bwito iwe ndeko bakurita gambiro bobyenyi ubwo mukoro bwito bwungamba ho numyanyaze you know nyowe nicyo nifa bobyenyi bwa munyanyako 2 bangizire mbunku gambe kwenda kigisha 3 ti urkuzagamba wenga 4 tunakutunganiza nakushaba ntesha zagenda why hago iki nungambira ko iwe obyenyi no bwito nuntyura nyeretiro mbonye kora ferwe nyoko utarinyeta you know now Akoragye biyare MC yo gukureba na waineka just in time ngwe yakweta gamba woni wakweta iwori wo mwe speech we yakweta batumena muri abashije mwina maka mwina imkuruga na kare kabe atahobye abatahobye ibora nebirare kara shumu na yitombugenyi ti ninga na atahobye nyikabandi bona nuko batine ibakuruga saki datunkunda kwemerera umwisho oncendezo mpyari y'iryo level so ashikunda kugarikemo because remember wagamba waheza tuwangambire cyukwenda tuwankabukira turi mukazi turi mukana kana baro tuwamsigaye yashitani tuwampo muzindaro ashinanye kuna kuca mukugarika muno yankagarika muntu skunka some of us nimba ni mangu nyowe ikibanyetera kunyaka cyoshere nguze kuba MC ntungamo bamanya nyine kintu kubase kitakubase wabantu abari ya muhanda wo gugona no muri ntungamo bamurondamo yabo orukuba kwasa kore cya Paulo ikibahayiringira mushambo kuzari kungira bamangu muri kungira yona tayino rukore kimushambo ari gukora so bine kwayiringa mushambo kuruga harwe azer kungira hatekyo nkikijwa namantu kunko mbantu bona bari mu Uganda aho abantu kubateka teke urukiko rundabentara muri kwa matingu bamanya bakateka teka Paulo bakanteka teke because ni basa kumire kintu keke nibyo bimwe bikutswa consistent emyaka ikumore MC abuko wagarikya mukuyumbugenyi bw'umuntu wa inosa kubara ngo wasatisfying cyawe konka abantu bamba kubara mu kwa professional Akoragye baje batakoragye atari wo kumugaraka mwate because ugu n'umuntu bamwitombugenyi yagera igiro abantu barwa umusista kushana taguma kigambo MC we namwe takagambirizo wembaga nateka tyangu buri mu wenani bamwiha kugambira ubugenyi you know
konka data kukimanya ngo aro MC ubahayaringa kurga harwe bamwita Akoragye haza kampara munyonyo ukora function wicyo takukimanya bamuyasiyo kuko yasiyoka bamuha speech so ngo buri umuntu amurebera umucisha necyo now ohunama itwaho MC zaho ntukubarebera aho nto test ya MC nheri so konka twakijyaruziwe kweta problem identification mama Akoragye okutugambira kubi niyo kanija kanakora ubugenyi kabutari bwanjye nanye kanifa yo mukame kashemerure kani uyu n'ubuzare no nyuti nyine buzare no bayido ni uyu n'ubuzare nawe why do you abonye no kabukira iwe kana we so Akoragye and maybe icyamuheru time management rayika tigite speech nugishimiye kumarenda kikazinga ingira eshonga bonki ko MC ikigambo speaker nje basakora topic Sky TV omukasheshe Akoragye cyo kubasiza kwatubire bwa ukabuhereza speaker ne level speaker yashikaho omutindo gu speaker yashikaho because the level yo yamagenyi gashikaho level yamagenyi gashikaho niyo level speaker yashikaho and ntitwaranga kike mpaka twamanga buri weekend hari umukoro buri weekend mu Uganda hari mu bugeni so wano manguru wa mukaga no wakata no wakana hari hamagenyi umunsi then MC ashimye gambo aho kana ibembera abantu 10 nabanga hemba abantu 10 buri weekend abantu abi kubugana buri weekend ninye kubamanya twatagambira MC twandukora mistake now omugambi mu rugesheme kwa dakika zingahe uno ha speech ni jangu cyo kigatu cyanje kukigambira abantu ubundi tubatureba batari kumanya Akoragye speech nuyona tisheme kurenza dakika 3 icyo kwita speech yitar submission noreba hariho kwa speech then hariho no kugamba deptari speech kimaisa nguno gamba ha muntu njya kujya ngo akamuhera speech none ugamba ha muntu naraha kintu debitari address no kugamba n'abantu nubakwa ugamba concept aho nubasa no kumara 2 hours kurugira kunga kiba kweta speech ngwano gamba Akoragye parish modo aho nubasa gamba na 2 hours no minister kasona wasagambire shayi 10 we have no problem presidential address president wasagamba mpako bwaraje ati mwebare munongo ibina byendisire byaho kunga kiba kweta speech bakumutse mbugenyi bwa Akoragye na hinjira umuhara you must know speech yawe need to bishatu ebicweka bishatu ibyo in 3 to 4 minutes niyo speech rukunda otherwise umuntu rino nubu kutandika abantu bakatandika batirenga no kiteye nibuko tutandika kura nugar ko mbwargamo nutandika kutaruza so I think mwana Akoragye ikitopic ninungi neza kutuyamba turaze kurizira umuntu umona rababerundije akutwetegereza ibare munonga umwami abaho wagambe ibintu bikuru kandi ruyare nintegateka abarebi bitu bose bakoremera umunke yanyu hamwe na namukorera bombi bahurire and the most critical point ba speaker bashimye kugambaho actually na government ishimye kuba interested abantu aba baturana ba dressing abantu tosha nabo ninkaba mahurire habuko nibo bine informative approach nibo bine abo bantu nibo bakura nimba ninda buko umuhanda umuntu yiju kandi yatakarwire umuntu agira bwana bwankurata ngo niwe ukumbireba bon batikateka ngundi speed abundi ngurtaba bandi manyangu bwiso abantu bakozi baba kuratanisa abo kwa mutaha nabo faces ukushana n'ekintu kikuru munonga kiwagamba ihangashime kubana batwara kachikuru umwamushamba bwana ugamba wagira ngo hariho ba service providers mbweni hine ubyenyu burakozire ukashanga service provider RMC ubundi ukamugira ko kizibu ba MCs ati icyo kubanza revo yitwaho iyo bwa MC ninga shiya magenyi hati revo yituruho twacitaga ba MC babiri aha mukoro na munonga baba professionals ndafinde ho challenge ngazombugenyi bandetera MC
ngukore nawe ngumuntu richa barumne cha competition naende yirika bacharo ngo MC wapanyisa bakareta bakiha harwe akije ntungamo na musinga tine chamani ichari sente zabo zipfire busha sente zabo zipfire busha mwira kantega sana heka extent yo kujya tereka muri cyakore kustaba namwe siza yakora kandi professionally umuntu washangari hatyo numureka numhataimu iyo tukuza mu competition nawe hatyo numureka wakora then iwija ayu ayendera kwizera aho wari ngutarafuteganise sumbuni kafana challenge nkanyemera ntije mugambo because program ninya nagikoze ninya bagishiri nagisharinga naho twashitama hamwe nagisharinga nawe namuherezaho nkabanye togu ayetogu ntati twaza kushara keke ata tuza kuchenjinga nagona mjatukore imbaga naje namwe sasara nashitama arba sunda fundi challenge mnonga na MCs batayibanje kandi mpango recho rashi rochigambo gochi ya ati MCs bine kizubyo butahana bitinza yowe haro MCs abingumanye ngibangira ngo Paul noza kora na kibonge kusasira Enoka nimbasa kwaginde bikora Enoka baby atakuzama because ubu level ya MC ngini yo kubano dropping ekyo nakyo nza kukigambo nga MC bu level iri yo kubano naga bagomba tokikora biri konkiyo psychologically no gumano ihamo kora watangiye no yishongora because nyunganye shobora country music umaginya minja gunatangiye wa MC kang mining country music nagmaningi dropping about no giya hotaho ikindi umanya ngo tinkwendo mpanyisa uko atindi mwishumuzi icyo nikikora fora kajare ngo rukunda country music kandi uyimukunda nagikora gukora konko gumano kihamu no yongeraho ikindi kikubasa kuretera kuguma relevant konko takweshongora ecyo cyebesa abantu bakirega bakwetera ikindi oyongero ari organization oyongera speed increasing comical obafane na fans zizi mugubano zikendeza no yongera bikindi ogumano transiting audience now nashanga nyikora na kusasara I must know kusasara ogunasini na sabuta burikeza nkanye na sakwa takiti okazi wakanye regayo saine yakira kapapara kariya nyonko raiba kweta donke waka nashanga nyine kusasara nyoni nkora donke waka niye nkwirikanga mukameka yita inicha kwenda kubuza ninyi kuzai cyamka muzenti yanagambe you accept ngo washanga kusasara sho abugenyi kandi nakukira kandi gwa kukira nakakukiza MCing experience yonga nakuzane myaka sa accept ngwiyo uza kora donke waka nani kora ni Akoragye you must know by age Akoragye nankira by life I need to kwikiza okay nubiye kwa MC ni basako banyonyi nizire nabingi konka watwire nabike byaturaho nabi what you do a donkey work nuko sini yotaba kwetserera ngo basako bakwanyise n'ukireze but do manyangu hatu nuza kora donkey work niyo kuza kuzowa mukameka niyo kuza kwirya pen hariya niyo kuza kwandika cyane niyo kuza kugurisha DJ box niyo kuza allow Akoragye to be there cyakabiri mushabe guidance no kwano mawashebe mutwebu bari ngwabuzo tatkoresta eki kintu kiretera MC ya kwakitinisa ekiwa aningira umukoro twine kizo cya MCs amushamba yagamba mostly itawa stretch washanga wakora n'amajyi ngomba kayo shanga yoro kwa MC so nani mangutinka koraga neyo nga MC ni kujya hati twina bagamba 20 tebwo yetabagambe batanu ombagambe batwana bakora mbiyone byo kwenda because ito jokes tukora tuzikora warga kweto mugambi neija ariyo muhanda nari yaheza kugamba ukora joke uburije dino yitondijo so hat MC ombagambe batanu ukora ibyaho byona na wanda kwetera mukwaya na wanda ukora ibyaho because tikumanya so tukubasa ko MCing aha microphone ntwabasa timanya line yawo tokumayani so ombagambe batanu ukora ibyaho kora heze umugambi wa katanu wamtsiga iguru yutaza kuno Akoragye yo Paul will take over iroko niuze kunyutwiza nanye aza Paul ogorko bari competition ikitakwiceza exactly nawe cyuranenyeje we hato cheza tuwaheza batanu twagambi yawo hatinyije hatinji kwata microphone mangu nyumba gambanje batanu mbagitingire mwebi
nkibana yita abagamba be microphone yagirika nkibana cyane mwenu tumusheja ka nagenda abantu mwe abo dining murafuke ubano savinga juice tamubwira but sincerely joke yo kureba natandika ikintu ngakityaho kakenda nimanta kigarukaho joke ninka ekusheti abantu kare natandike mbuzi yanjye natandike mbuzi yanjye nyenda kujombeka kutayiba kweta punchline nahe mbuzi yanjye iri kwera aho ngoza aho batayiba nyuma abantu gwenda ngo bashekere ninka natandike mbuzi yanjye nganye nakorage mbuye nizo bantu mwe abantu bakwace attentive hati nkibana aba kuna misango yo ndite mbuzi yanjye to punchline nguba busting into laughter nyito mugambi hasiyoko ko MC otoyakira cancer ndumwe kufatira yaho twugambo ntumedi Akoragye ndukufata tugendana twayakira umuntu mukuru MC sasa raukake hati twachabangu DJ twakwaga bikesho ngoro cy'abagore cyo rateri sincere ejo joka nimba nagereka I don't go back abokwa ahina nasti abantu mood wagitemane yanjye wagirota ecyo nketse zambatororandinye so MCs abengi bari impatient nebenda kukoreka like iko cy'umushambo yakamba napima pimangari ngwiwe MC icyoro einda no chikorota kuchimanya nari no chikorankana nimba ni mango oyetsere Paulo kwarararengwe kipahura ari kumwenda mutakukitunga nije gambira MC watu nomanya nije deko MC akore kunkayana ni wo muretsere tinye kwetsere tinga kujya ntereka tinye kwetsere kuna nakwabarana ngako MC ngare futekerezana nyoni nyoni gadawo nyoni cyende rankipiye kweta ro profile mutaye kunka Paulo turukumanya ombyo kwita bugenyi bwawe because na kutukuza competition nyone iwe twito bugenyi abo kuba Akoragye nanda kusheti Paulo yayenda kusheti kwiha yo joka Akoragye ombyo kwita mugambi nanye najya kandi onde draw nanye ndete at question is mukameka utwetsere abantu bembagamba ari yari has to be selfish to some competition so what I do you kwita bugenyi bw'umuntu kabagiye Paulo rizo wayirafiri kambe ninye nafa ombyo bugenyi kufa obeni wafu njumuzi bibare bunga aho tujagide by time tujaginga no wiri tukujagingwa mbagemo tujagingwa time ako hino kuja kuketegeza to uyu mushi mbagoro kujya hasa yamukozesa kubi MC yamukozesa kubi hina bakukima ikoze bakare Paulo wamushambo kuyakoze they know him they bama ya Paulo wamha chance na Akoragye kwingana but now bakimanya Paulo yakipinga ro profile saving obugenyi n'ubwofe umbiyo competing ro bugenyi bw'umuntu ngabwipa ibare munonga mwami Paul kandi nintekateka still uko kuna nabagambire muri mugamba ibintu kuri munonga abo ko magenyi na gaitu itwe nkabakama bago tubatari kumanya imwe ekikuba okumukugwirwa kubi kandi ubundi kugwirwa kubi kwanyu kuretera amagenyi gitu gatagendaje mwamushambo turyo mu nkore kandi nkore ni manyangu ne mu bicweke bicire gukora amagenyi kandi nkore gi cosmopolitan in a way hariho bugenyi bw'abaganda mu rukoro bine mutwarize yabo abaganda ababasiramu n'abaganda b'amadini amagandi nabo tubugenyi bwabo tukushaka twine banyankore abo umwami abaho yagambira abanyabushozi nangwa n'abastretching abagenda mbabo baza bwandejo yona baza ngoma nangwa bihayo n'ibicweka yisinjureje nabo kandi ubugenyi bwabo nabo bwino umutwaze yabo mwine ubugenyi ubundi bw'abanyankore nabo abarwampara babushenyi nabo bwine ubwabo nangwa bwinji butahirirwe tukamaye no bw'abanyankore ya no bwo Kiganda abantu bagiye cyo kumixinga cultures so hariyo kandi hagoba abashije abaremireho amutwaze yabo dina bishikibo nabona ibintu mutwaze yabo umushikagire nangwa nubwo ari muri isahati nubwo ari umushyikibo muri isa kunkana yenda ko yagiye kampara y'ibintu byamubonera so
nambona bichabo tuchara kufunda na challenges nabo barete bakwenda ngo bashitameho benda ngo betwekerere so challenges obonde different cultural setups hata bichabo tuchara kufunda mu challenges mushimanya abashweze mbambija umukina imera n'abatereza matite tukabire ready bukiriyo na deriba agambiri bati twakabire ready bukiriyo kunkima tumukimanya ubwiro bwinje abashweze kikubacereza nabariyo mushiki because we akirwe munjo mu kirwe musaruni we ndayireba ngo takabire ready kunkito abashweze ibyo kurya byahire tubahire time ya saha mukaga ibyo kurya byahire ito tururede byagire na dining tururede kuba asharinga in tukabakira bakaza lunch konka wo mu cyabo kujya ngo akiryo ko umunju ariyo nayo koraho atera iba twakabire rede mbe mukiriyo kuniye chairman nawe abatera atitu twabire rede mwije so mbona abichaba nabo bakozere cyangwa munonga gumana bacereza abantu abo na kangambe abashwezi abo kucererwa amabaga ni mwenye nagombaga biro kwa yimurumwena ni wasako umushwezi na imbasako umushwezi program yitu mugishisha kandi mugishisha na kimwe because mwamutakizere tine speech zone tukubasakwa umukoro mwamara kwikaho muti nibwo tutandika speech ya chairman w'ubugenyi nibwo tutekaho ya speech ya government nibwo tukubatu atandika speeches tukubatu atubesere shaha mukaga mukije shayi 11 mbo mwa disorganizinga ubugenyi so mwenu abashwizi ni mwuko yimuri mugube mumanye ngo bakwereza time shimukwane bergejo now abantu bakega mixing cultures kugira ngo bakecega ninjira to bakukimanya ibihuryo mukiga culture yanyu negamba ngo mwamukora ubugenyi mushime kubana mbana mutwaza muti kungano indu twazenka baganda buko tuire Buganda icyo kigwire shimukano twaza nko wanyu kumushimukano mutwaza hine challenge ituru kufuna for example ukataho ubugenyi MC ko kotari serious no kora ubugenyi buzabirra gwenu time yo kushohoza umushiki yahika umugamba gutakurebeka ibyanze biryo kwasi ishitana banya byo kuza kutereza umugamba finally ngo MC kaguhitereza because bakabatira no gutereza bakaba buri kimwe cyo na kikakiriye kwacho kunkandi bagwenda tino rugumanya baryaho bazabirire ubwo nabwo n'umuntu rwaho nka MC kutereza abantu wabo so mwenu MC wija kare wa kabugenyi mwenu shimukwa no manya buri kimwe shimukwa no manya abishiki barho yes twine groups zinga kare kubarabe introduction hati erho niyo kubanza bashoza bishiki twine groups zinga hizera abaze kushora nabanze hi nabantu bangaye kumaraze mwama mwaza kwinjira umugamba uruho gurede gurseti abakuza gukwata abasigaze nibaye shimukano no bamanya wabamanyire kare abishi baryumunje baryumye yakuriya ninga bashimukwa bari yahahihi abashwezi kubara amare kutahamu abishikino bakwikana bija are you ready ibi byona nka MC shimukano babamanyire so ikanisa erho ninga tero niyera abashoze iyo iryawe yene kimanya ngo niyeri kuza kubashoza ninge tateri kukimanya so mwe nibi byona nka MC shimukano bano bimanya wachiba hari mu mistakes nkezo zinagamba ati uzicorrectinga kare mwenu MC nerisho y'ubugenyi nutegwa ku making sure inabundi kuri abamwe babine ikanisi ibiri umushija no musimuki no musimuki no mu kustayo achacho vyuga no mukazi no musimuki azabyo umwaka leta kanasai mwe kubagize ngwe kanisa neza kushohoza abamwe bareterwa so kare MC na iruka kuronda umwami Paulo bahura ibyo umwami mushambo yagamba na mnonga aba cultures ezirwo no mbugana muta uko menda mu mushambo ari informed mu kintu MC cyari girevo now cyo kubanza cyabyona nyenda ngwa kintu
cya multicultural approach tugiteho kugayana MCs tuyine kizugu ekyo kubiwe cyo gukora ibyawe kushemeza ibyakutama bishimiye kutama ubugiye yakushemeza byashemeza ubugiye twukiri umuntu wakwatsura umushiki wakamuhingira umuganda to kumanya ibyatandikiye bakweta izo bari ubugiye respecting ubwo umuganda wije kushwera so yiwe ubunyankore bwawe utakabucayisho takateka te yangu yuko umunyankore ni privilege so wije kushwera utari umunyankore nargeruguru nargahi nguyuka MC yushemeye kutwara nkayisho ngo muzano gwa ugono gwetoro zawije kushwera obahaho mutu obahaye bigere obahaho kubayije ukikurwaho bayija nabo gomesi zabo iwe MC abana bakwe nk'abandi bona abarizire kushwera muka umurumo gwawe no kujwekera family mu kubahititiza by the MC najwekera family MC no hinduke cye kishane cy'abakwe bakwenda kureba mu family twinumuze gwa MCs abarian professional abaru kwata amagini gabantu bakagihindura acyo kutandikira kuganira bayita ukangambira kora no wasa kutunga muzano guno tagombekeye abantu kima uchi MCs nutekatega nkuza kushati abantu toshime kwanza kumpa hempari ngwimpari ni jana yujwire ni kuza kukorembaga ko kuri ntijanta jwire imparembi iyo wano za kuganira cye so twinumuze because abakushwera mbargaha iwe MC uriyo yeki otekatega nguyo wamani because tuargaha na nawo harimo kizugo cyitwa MCs nzikira kugira kizo oyegeita abasheki n'abatahibo bugiye tumukameka abambasheke rabakwe tumukameka n'abatahibo bugiye iwe MC tukwendaho kugira ntanusu n'ikikushetse tukushika ka MC koronda kushobora yashekero wanyu kunko ino muzindaro rw'abantu so ebe bintu byo kugira ngo washwera nargaha then iwe MC ukabanu wahindura program. It's a huge issue. Then mshamba yanagamba contradictions ezo. Nambo nyo amazman getengo. Nkomuntu ya feza muka kari cyabaganda. Banje bakajya Paulo ntuyendo tubere MC ni basa kwagambara amazman to gumukorono kuza kunde. Because setup y'abaganda is totally different. Nyunka Paulo tinko aje basa. Beine bo shere buru piware karicho. Buryo wabo buryo buhangwa munonga. So wo tar muganda obuginyi babagana n'ubutigwa kuteganisa aho kwa buginyi babagana tuburi ofisho munonga buri karicho munonga tuvira wano mu kika cyegindi tuzizo baraba banange mukurike mikuru ati MC we kana abantu kachwe nako gago no MC wabagana kana abantu kachwe abantu kachwe toyaziza toyazeke baba batahebika byakabaka yona babiheza yo hati yo Paulo wabandi Meja waguna mnorema kakatunu jizuruti koke unukunda sente tujyo tubantu namaza bamuzinyende izi nabigenda mwende kongo mukuru sempije embaga yawe tinza ugeraza sije gisobora mukama wange no yayo murara so itigenda ko sibure so yowe embaga y'abaganda omukari cha zona abukubabo okabukozire professionally it's okay konka burkari cyo buryo munda munongo omukika cyabo buryo umuntura yabo ran kunko witu tukaporshinga munonga ntwayakira bagore n'umugamba be obvious tubiri deep ko kabari yabo nebuka nenganda zabo nishenkuruza so cyetenga umuntu wabo so ebintu bya martikari cyo berhad kore ko muganda yanashwera witumba nyanko nimba ari mangu okije witukushwera kunka ntsa kucitinga tumukoro ntsa gukora umfasho de yanje ipawuro yinkwetegereza urundi datungu I will be umuto gwanje mindful umuto gwanje harimo gushwera no muganda namazima gukwingira no munyankore no wakashari konga kandi wije kushwera niki no muganda so nka MCU jump a bit ogmanoza yo no boreka ngo ombuganda bwabo mubakunzere mwabhomkazi and MCU ojekerecho you must be that azaranye nango henderra nchirza mpendero mama Akoragye nshabe MCs muri cyo kutunga ndo magini gatarganyo MC tagira kenaga ebya haza mwamfosinga ni barekera tubakaka ko tumumpangise iyo tumumpangise mureke kuza kunteganisa kuba batakupangise kandi ubutakwenda kubukora buryo kubakora bukiza kuba MC byatubampangise biryo
reka bakuteganise accept ikintu gake ko mukameka ko arakwitse ikintu gaho kazingo kake face ko razi kuje umushoga abantu face igiterezo cy'intende cyajya kita cyabo MCs nibamere ikintu gamunonga MCs bari patient MCs mu gihugu umusaraza MCs mu gihugu ukuba mukameka ogire bwira bwa mukameka mu tumenjura nehinduka nonda kushetse abantu batenjura hati yahika nonda kushetse endera nkijura hika so amagarano n'ubwonko bitamukorwa abantu mwe bari mnonga Akoragye bare natakumanga topic ya MC ngere mpango kwikaje girevo shano zo gacyo twete namushambo gwa kuba zakarkamete bari mamushambo ndukwenderana nyenda kusima abantu abo kuba bari amagenyi pereze futaho ubugenyi bumberi ubugenyi sitamere ubugenyi kuza gukora ibiro rutaro ntimperero kire kusitama futaho ubugenyi ntwire ni nkoro bwa MC mbunti ngafonaga chance ya hihi yo futaho ubugenyi kasitama mbuni sitamire ubugenyi bwa mbere ubugenyi kwa bwa rutaro mbuni nyenda kusima abantu abo ko bari yo mu magenyi ituzato ba MC basitami baturikirize ekimu kuba numara akireba nicyo kitangwiye mwe bari munonga nyenda kubasimbira kimwe nyenda kwendeza abantu abina magenyi abari yoko amagenyi marungi nangwa nimwe abaferirwe kama bagumye tubendeza kwama ibibyona nebibaho Sky TV mwe bari munonga kustaya isa mwe bari kutukunda kuba TV nungi y'abanyankore nangwa na Uganda yo no kutwariza hamwe ntugikundura kimwe munongo mama Akoragye bari kuntaya isa nano mwami abaho ni manyangu ubundi nande MC oko ayina gume nimba nyitaga advice nimba nyikushaba nangwa niyo kwa ine cyo kunyetaga honkanye ka master of ceremony kana kwegaho bijya nimba nyikuhereza atwa sitamara kana kwegaho bijya ndukoko mwe bari mnonga gumeho Sky TV twagira umuramwe muhango kandi mfitekatekanije kugakangira umwanya nije aho ko harho bingi mutayi hayuki nani tete pressure nyine ebingi mnonga pressure nyine nani tete kumanya aho kwa mwino bwenge bw'amani ebinani ntekateka ngumukine kunkanza kutunga time edition ngibongera mwe bari mnonga mwatwereza a lot of insight kandi manyangu our viewers bashemerwa kandi ni manyangu bayitegereza nagumandi Akoragye Edwin nimbendeza izo baronki